Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki Nongtre Casual jongka Meghalaya Energy Corporation Limited kila pelong kejing ki haphalau jongka Slam Trekam ke MECL hene kasngi jongka Shipho Tarek Urisau Arhajar Arpuar halor kejing dawaban penskam no eki kom ki Nongtre Bapura jongka te kaslam nakliang ba Arju Khar ubadero Vice President jongka Coordination Committee jongka MECL uloong bagi Nongtre ki kerpa de Sarkar MDA bakan pet benya halor kani kebenta badban penong no eki kom ki Nongtre Bapura Ula ongru bau menteri badai pet ya katanat boarding ula jubab hapok kaying dorbar tauan kabala long menha kani bagi don ki jerwet jerwan henrei ba arju ula ong balada ke sarkar kamon kinom don kita kijing e sho ba dekharu la benrab da ka ba ong ba hakakon la tho ba ya kinong tre ki bala aya ke jing shakri ka ba palat khatsan snam lala ban penlong no ya ki kom kita kinong tre ba pura MECL Boro kat ki bala ban laj Kiawan, ang ni PC House, ay ni lunch break. Panpau, Syahmat, Joka Sarkar, Jaka Gajing Dawa Kajongki. Kapakong Sando, nakaliang Kajongka Coalition Committee Kajongi, Kasi Karma, kumu Vice President, Takabas Ngaurit, ni appeal, Ahmad Jongan ni Sarkar MDA, Honorable Chief Minister, Minister Power, but the cabinet colleagues. Where there is a will, there is a way. But ako aban ong iti, bahalor ka regularization, ka jongki. Roadmap has already been drawn in the year 2018. Haka meeting, haka ba kubuway niki officer, iba represent nakaliang jaka management. But kung mga Yaka kaba i Power Minister ila ay reply apo August House akan nek assembly ke Beladep session ke Beladep penmi ya katoyo kadan ka inhaben pe yaki legal complications segiwe ke hurdles ngan ong fi hang ni ka sarkar kamon kamdan kata ka legal complication ka hurdles namar ba aku to ka minutes kalalong very clear wala offer yaki ya kata khatsan snem itu kebala dap khatsan snem continuous service subject to performance ke jongki ke bakinyo ya ka internal report ke performance ke jongki nagi controlling officer kemut year wise kat kebala dap ya kata khatsan snem in regularize yaki but the financial involvement ru kamlong ke babun but kamdan hi kata ke impact ke banlong ke massive impact at one go so it is a gradual ke bakanya hakaman snem dengan semua bakan ni kadek-kadek ke bakar roadmap nila de drone ke bolong ke basyai ke borong very clear tinggi supwa ya ka MDA government nai linglang the contractual employees of MECL but QA contractual employees ibade po state government ni QA departments mo namara nilang autonomous de ngani thu ipi ka long ba power sector hi hang ni po Meghalaya kani kalong ke industries kabe he tam kaba ai ke job iki locals ki jongi ki babon badru lakadan ni ka will kamot learning trekam kum ke business utility ka techno commercial organization ngimdan jing e ba kani ka corporation ke jongi can run at a profit. And then you don't come tangka sincerity, but the dedication, but some harsh measures kabang hindi bensim. Kung maglapan pao kini colleagues, number one, ngi babuan ki unnecessary loans ibang isim. But kung juro, ki lost areas, inya krensya yang ni, there is no point menginya hype, menginya buri, ngi hapan long open, ki lost areas. Pilek what jingtip nagi office ki jongi nagi director office haka ba finlap gidan ki areas ki bakal loss ke jongka kalong hadu 75 to 80%. What is the reason for this? But bagi dia reduce ya power purchase kumong ang mentahang ni namar ba what la ka revenue ke jongi lening collect ka revenue ko banyo pusan lene prapo crore monthly ru
handrai ngi haban service yakini ki loans ki jongi ki ba kot sigi saupo sausan crores kum joro ngi haban service daily yakani ka power purchase mani thu ifi nduna yaka 1.5 to 2 crores daily ngi haban deposit larang ngim deposit kumta kemun nginum yo ikani ka power te ai ka basong si kolong ba kala ban long mangi ngi thiet ikani ka power ngi shik to ki areas ki belong lost areas the where is the business ka bangi ngile so kane kamdai ka ba ngile ka social work hoj ngilong mandated akaba ngiri ban namar ba ya ka power ma ka electricity segi yeng kisem handrai kamtam gitu ki areas ki belong lost at least kai ka appeal ka jongi hangne kalong ba nakabanta bangin long bible relook ya kani tangan ong namar balai ba behe ka jongi kisong ba so it needs a political will. If there is a political will may bakini issues kilong gibaret kimnong gibahe the financial implications nakabanta gini ki contractual employees ru giba dap hasan snem yearly kat kisnem penum dan kata massive financial involvement. Bana ko abani tho epi ngalalong kumuwe niki balarang ba ma di balaya dan benta haki unions and associations bat kum juru nakaliang jogi contractual employees kilawan bat kilayapan jimut bat ngapo abani tho epi ba ngayang akan ni kapor nakamansim ka basokya nakabanta kini ki tumakhan yung spatam contractual employees bat kumjuro ki home guard ka service ka bangmaki kila contribute siya kanik organization ki balatray kidan kiba hadu arpu arsnem arpu isnem arpusnem paterter haitai jingyo ibarit jongki andrei ya kampat ka bagi tray ni sisya ya ka jing tray borba ka jongki lakadai auslap agli air hakamit kayong lem na tengkai ya ka por lem na pet ya ka family ka jongki Andre, kat boong mangiki officer, ilong gibakloy, banwan chakmat, banyas no aktilang, manii, bagane ka organization kaya chakmat. Apadeng gijing apadeng gijing ele, apadeng gijing duna. Andre, contribution ka joki kalong kabehe pa. Kena kaliang ka jonga, siang ne bendan gijing thot. Apo kani ka jella ka jongi. Lai we have seen enough. Ngim kwa ro bangin mi siki madan handrai ikwa ban ongpat kum kirang ba mo lada ngi i ba kajakpo ka jongki kadan ka jingma ikon kiti ka jongki kadan ka jingma katulap ka jongi ki ima hadu kan ka sngi ngim padio last month ngiyo katulap hadu apunyo krek ka jong August ka jong September ngim padio katulap ka jongi menta dingi i nang ni sakmat ki jingma de ngim kwa shu manginya biar pa madan handrai le nang ipat kan kan jia si jia kumne ngimban se ya kade kapor kanwat kapor kebon kompel jangi bangin shim ke extreme steps. I don't think we will shy away. Our family are priorities, so we are not going to shy away from taking extreme steps, but we would like to avoid that. We want all things to be settled across the table, and all issues can be settled across the table. There is no issues which cannot be settled across the table. Thank you very much. Ya kata pada long kerja juni kepala selamba, mo kam selamba di baroh ki baka management kala airu nilai yo tambah kabakam long satisfied ingin minta ka David ka regularization number babon ki latre ni apa na CLM casual latre de ki house nem ki balayak itu kita dang ki balapang itu di talong kerja sanyon benjungi dia dimentangi kwa ba ke sarkar kan pin scam no yangi banginyo ya kata ka hok banginyo bangin pek ya ke yin kasem ki jindan kam ki khon ki ti kini kitai ba kani ke jingkiu step kam ka
pam kedi ki petru kalasem jingi bahaya limo ti nakataraw ka pelong hingi bangini aja kanika agitation tika kabang bros katung wilayah ya kanika agitation dah kabang ida ya sit demonstration ang tayo lum jiksay tika long no bangila sange no sipor ang tayo na marbalay ba kawan kini ki puja di kalong thot em yangi ti mentapat nila ya kre bangi pen sedang biang ya kani nadu mta kas ngi sponsor ka santarik kanya kani ka sit in the kani ka lunch break ka sisi kenta bangi dia pensnow ya kani ka jingdawa jungi hangi ya po sket po office jungi kamtam nilong ke badan bok balai bangi yo ya kani ka office jungi ka persya kani ka sekretariat di kenang ba kita ki bisong ha kata ke syukirun binyungi yangi ya ki jingdawa ki jongi di nang ni pedang ila batai pederu ya ki casual members jungi baro bakin shinda ka mas casual leave ha ka khat neutrek bangin pini ya ta ka jingdawa ka jongi bakan long ka jingdawa ka ban siso bat ha ka khat neutrek ni ai ta ka rally nado na ko lum jiksai ter ulo siani governors house bat hadu hali hidu ikut ya kani ni lada kumbaong i president mentan lada ka government kam sngap ka management jingi kam sngap ni sayai pada sedeki wei pada kisenjam bangin sa ni palaban batay pi kali de baro hol bit halia nadu garo hadu ribhai hadu bas kasil baro kai